Pero thank you, unta. Next year, unta, may tamo ang mga plano na to. Madayon, itong mga plano. More years to come. Prince? Nadre sir, pa-receive lang ko sir. Pa-document na namo kay mo ni gikuan ko sa among busing. Dire na ta. Check na to sir. Imo ni dire? Okay. Pa-check lang ko. Okay na sir. Surprise! Happy birthday! Happy birthday. Lingkod lang. Kapila naman ni mo ron? 23. 23? Yes po. Nakuha yung mga 23. Kami ni Corinto kay Nubo. So pala ilan na Sir Kay si MM, kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin rin karon para makiselebrate sa imong birthday pinagyan ni Sir Festival. Kabalo naman siguro kag 15 kahatan. Lili. Paulino! Paulino. Ay, yeah. O basig na kay admirer drilain. Wala ba rin? Wala po, oy. So kay birthday man imo karon, kantahan ka na mo happy birthday. Kanta ta dire. Na. Ay manganta ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Candle. Yay! Happy birthday! Okay, so wala may gihatag na message si ma'am atong pa-personal ng isali. Ay, ma'am, birthday wish? Ano yung personal ma'am? Kailangan doon. Ito may nagpuhan. Sige. Birthday wish. Pwede ano na lang, kasi sa mundo. Short lang. Pero ano na lang. Ingat paan. Kulat yung mata mo. Thank you sa Panginoon. Pangta. Ayun naman. Asal ka lang. Dati ka mapag-isip. Sunod na. Wala birthday kiss dira. Birthday kiss. Birthday kiss na lang. Ayun na. Ikaw ma'am. Okay, so ikaw ma'am pa. Sorry, okay. Birthday wish. Ako Luis kay kanang be humble lang, always pray to God, and kanunay mag-ampo ana dayon happy birthday na lang, more birthdays to come. Okay. Okay. So, ikaw, sir. Mensahe ni mo kay ma'am po. Kaya pa-surpresa. Ay, wait lang po. Nalang question. Kamang po itong gahapon dala sa kuhan? Dala sa Perfect Apartel? O lahi po guro ito gahapon po? Nakita ni Gahapon na ito na yung surprise. Nag-sit up me. Ay. Anak ko po.
kailangan. Ipangutan na ako si Ma'am. Opo. Message niyo sir sa kay ma'am po. Oo, na-expect na dari namin day. Dalo, tago mo kayo siyang cellphone. Labi lang, unsa. Ya, bantay kayo cellphone mo rin ito rin nga ni day. Pero, salamat sa akuan. Salamat sa surprise. Medyo ko kabalos yung pa-surprise dito. Bantay lang. Pero thank you, unta. Next year, unta, may ita mga plano na to. Madayon. Atong mga plano. More years with you. More years to come. Yeah. O na? Okay na. Ha? Okay na. Okay na. O sige. Nag-request mo sa bang pasayawon daw ka. Ala! Hala. Sige. Pasayaw? Lawan na rin dapat. Okay. Sige, picture na lang. Happy man no! Happy. Bakong yung mga tanong. Sige, picture. Happy birthday!